podda numru 587 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-podda tal-lum se nisimgħu mingħand il-Fishcult, Birkuni u Clintess u Tony Grimo. U biex nibdew illum għandna din mingħand Digger Things flimkien ma' Kirsten Graham. Minant Digger Things bil-vuċi ta' Kirsten Graham mek tlaqana għal-poddadora f-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Il-587 poddata f'din is-sensiela s-sibuha bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq ToniSant.com fejn hemm ukoll il-poddati l-oħra kollha f'din is-sensiela. Llum għandna poddata mħawra sew anka bħala stili mill-rock daqsxejn tqil hemmhekk ngħaddu għal hip-hop bil-Malti. Il-hip-hop bil-Malti mingħand il-Fishcult li riċentament anke kienu qegħdin joħorġu siltiet osra f'kull jum għal perjodu ta' madwar ġimgħa jidherli. Insomma, waħda minnhom kienet din mingħand il-Fishcult Malta. Malta tagħna fuq spallitna nġorruk, inweduk li bħal missirijietna qatt ma nitilquk. Storja ta' revoluzzjoni mill-passat jalmuk, gżira ċkejkla fin-nofs fejn għajnejn ipaxxuk. Malta tagħna fuq spallitna nerfawk, mill-Feniċi għall-Biżantini kollha ġew jarawk. Ħallew studji li għadhom sal-lum jinteressawk għal dawk li jirrappreżentawk. Dawk li jissejħu barbari mir-Rumani, għal dawk li laqgħu il-Griegi għal kavallieri u għal-Furbani. Influenza minn kull nazzjon, il-lingwa saret ukoll, l-assedju seħħu mill-Imperu Tork żammejna kontroll.
kibret tat is-saħħa tat il-ħajja u x-xogħol. It-mexxija nbidlet, il-Malti ma nbidilx. Affaċċa kull kwistjoni, il-Malti ma nkisirx. Ossessjoni li ma jitlifx. Ħares lejda kollu li ġab miegħu l-aħħar seklu. L-istorja ma tikdibx. Ara x'toffri dil-gżira, kull xena stampa li tattira. Art welidna żejra, qalbna wis kbira. Riżorsi naturali mill-inqas biex tara bidwi bitqila. Ta' kull jum bi sfida. Sfortunatament ir-raba sena li ma taġġet jagħtu titwila. Tradizzjonijiet minn sija l-lista mhux twila. Art bi kwalità fuq il-kwantità bekk qatt fqira. Kompliment mux bizzejed biex jiddiskrivik. Trid tażel l-isbaħ aġġettiv. Naf li bħalek mux sensi. L-aqwa proċess biex sil. Grazzi tal-li il-Malta bloħla daw li bist. Malta minant il-Fishkalt. U għal-kem jum il-missier kien ftit tal-ġranet ilu, fil-fat iktar minn ġimgħa ilu s-sek, tisimaw din il-poddata wara li raġet oriġinarjament fl-ħar tmim il-ġimgħa ta' Ġunju tal-2020 kien jum il-missier. U ħarġu żewġ diski partikolari propju f'jum il-missier u għal xi raġuni oħra dawn ma jingħatax attenzjoni għal-jom li se joħorġu f'jum il-missier ħafna żmien qabel biex inkun nista' ninkludihom pereżempju fil-poddata li għaddiet, imma xtaqt illi ninkludihom tal-anqas fil-poddata tal-lum. L-ewwel waħda hija mingħand il-Brekkuni mawda mill-album tagħhom Il-ħajja, il-mewt, in-nisa. Din hija Jum il-Missier. Imma x'nista' ngħid jien lil-ħaddiem li fiskit bar u ismu se jħalli biss fuq l-irħam taħt iċ-ċipress. Jagħmel kulħadd minnu l-ittwali talla jew temp ix-xitan fejn spiċċibnek fejn spiċċajt jien fejn mar il-wens u l-paċi ta' dawk il-jien kont qabbiżni fuq kull sir nixtieq nemmen fi pjan divin li l-ħsiena jifred mit-twajbin kieku nipprova ninbidel insir nsibek viċin Isek b'isem ftit
post jagħmel kulħadd. Ftit nessejnik bis-sara tiddawwar lilin minn dan labex wennis. Li maref jaf il-kien preċiż ta' kelma li sabbar, ta' kelma li twinti ma taddix minar daqqa tas-sir. Qabel jiskura s-sema jikxef l-isbaħ il-wil, ħares il-fuq ġew ara kemm kbir il-bambin. Jum il-missier hemmhekk mela minant il-Brikkuni meħuda mill-album tagħhom Il-ħajja il-mewt in-nisaw. Jekk għadkom ma smajtux sew dak l-album morru subuh anka tistgħu tixtruh mill-Bandcamp pereżempju. Id-dettalji bħal dejjem permezz ta' ToniSant.com imma wkoll permezz tal-M3P, il-Multi Music Memory Project fuq m3p.com.mt minant il-Multimedia Memory Preservation. Fil-verità dettalji hemmhekk ikunu mhux fuq ToniSant.com għax hemmhekk fuq ToniSant.com ħafna drabi iktar ikun hemm links lura għall-M3P minn kollox biex nkunu għandna kollox. It-tieni silta minn dawn ta' Jum il-Missier hija mingħand esponent mużikali minn naħa l-oħra tal-ispettru minn fejn jiġu il-Brikkuni. Qed nirreferi għal Clintess li sa ftit ta' żminilu konna nafuh ukoll jirrekordja bħala Clinton Paul. Qed jaħdem fuq album ġdid flimkien ma' Topi u mingħand The Clintess se nisimgħu issa For You Dad. You're gone. It feels like yesterday. I'm stuck here alone. You're not by my side. I want you to know that you're in my heart, and I will remember you each day till I see you again. 'Cause you were all that I need. You held me close to you. I'm lost in this world without you here by my side, and I can't explain how I feel. A hole of emptiness inside me. I feel that you're near, but I look and you're gone. 'Cause you were all that I need. You were all I could see, when all I ever wanted was for you to just see me. And now it's too late 'cause you're gone. I keep your heart right here beside me. I know I'll be strong, so I wrote down this song for you, Dad. I remember your words you told me that day. You said to be strong when storms arise and they come your way. And I thank you, Dad, for guiding my way, for lifting me up when times were tough and holding my hand. 'Cause you were
all that I need. You showed me right from wrong. I'll fight in this world like you here by my side. And now I know how I feel. Your guiding presence now surrounds me. I know that you're near, 'cause I feel you so strong. And you are all that I need. You are all that I see. And all I ever wanted is for you to be proud of me. And now it's too late 'cause you're gone. I'll keep your heart right here beside me. I know I'll be strong. So I wrote down this song for you, Dad. Il-voċi ta' Clint Eastwood u For You Dad. U kulli għedin noqorbu lejn tmim il-poddata tagħna llum ukoll fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Jiena nupi xirdejjem jekk tagħmlu kuntatt miegħi ssibuni permezz ta' dik il-website ToniSant.com illi nsemmilkom regolarment f'din is-sensiela ta' poddati, ma ssibuni wkoll permezz tal-Facebook, it-Twitter, l-Instagram. U faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi anke permezz tal-YouTube fejn tistgħu anke tagħmlu subscribe għal dak li huwa il-poddati regolari li joħorġu hemmhekk anke fil-verżjoni video. Għamlu kuntatt miegħi nupi xi nisma' minn għandkom mela anke jekk il-mod preferit tiegħi jibqa' permezz ta' ToniSant.com. Smajnieh diversi drabi oħra f'din is-sensiela ta' poddati imma ilna ftit ma nisimgħu minn għandu qed nirreferi għal Tony Grimaud. Ritorna issa waqt il-COVID-19 u s-silta tiegħu jisimha Lockdown Blues. Days in isolation turned into weeks and months before I knew. 14 days in isolation turned into weeks, then months before I knew. Thinking of all the silent voices never survived the lockdown blues. Never survived the lockdown blues. News keep talking of statistics, the sick, the dead, the jobless too. News keep talking of statistics, the sick, the dead, the economy too. Rainbow paintings in the windows bring a smile to my lockdown blues. They bring a smile to my lockdown blues. I've witnessed fighting over bog rolls, food shelves bare, all empty too. I witnessed fighting over bog rolls, food shelves bare, all empty too. The greedy gone for panic buying, giving me the lockdown blues. Oh, giving me the lockdown blues. Deserted streets,
the world stood still, like that ship without its crew. Deserted streets, the world stood still, like that ship without its crew. But I can hear birds singing in the empty skies. Help ease my lockdown blues. Oh, help ease my lockdown blues. Oh, help ease my lockdown blues. U bil-Lockdown Blues ta' Tony Grimo, ħana ġena f'tmim tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Sakemm nerġgħu niltaqgħu darba oħra nfakkarkom li d-dettalji u l-kuntatt bħal dejjem huma permezz ta' ToniSant.com u dossib tagħkom infuskom u minn qalbi nawguralkom is-saħħa.